позвольте обратиться к Божьему Слову, Ir dabar leiskite kreiptis į Dievo žodį. к тексту, который одновременно привлекает и пугает меня. Norėčiau kalbėti apie tekstą, kuris man ir patinka, ir gąsdina tuo pat metu. Вы наверняка сразу поймете, почему он мне нравится. Jūs turbūt suprasite, kodėl man tekstas patinka, А потом я немножко объясню, почему он меня пугает. o po to truputėlį paaiškinsiu, kodėl jis mane gąsdina. В Евангелии от Матфея в 11 главе Mato Evangelijoje 11 skyriuje с 28 стиха описано очень известное повеление Иисуса. nuo 28 eilutės parašytas labai aiškus Jėzaus nurodymas. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti. и я успокою вас». Aš jūs atgaivinsiu. Вот это мне нравится. Man patinka šita dalis, Я нуждаюсь в покое. nes man reikalinga ramybė. Мое сердце нуждается в покое. Ir mano širdžiai reikalinga ramybė. Моя семья нуждается в покое. Mano šeimai ramybė yra gerai. Наша церковь нуждается в покое. Mūsų bažnyčiai reikia ramybės. Наша страна нуждается в мире. Ir mūsų šaliai reikia taikos. Более того, я думаю, весь мир сегодня нуждается в покое. Ir manau, kad šiandien visam pasauliu taika ramybė yra reikalingi. А вот дальше идет что-то непонятное для меня. O toliau yra tai, kas man ne visai suvokiama. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня», говорит Иисус. Imkite ant savęs mano jungą ir mokykitės iš manęs, sako Jėzus, «Ибо я кроток и смирен сердцем, nes aš romus ir nuolankios širdies. и найдете покой душам вашим. Ir jūs rasite savo sieloms atgaivą, Ибо иго мое благо, nes mano našta yra maloninga. и бремя мое легко». Ir jinai yra lengva. Вы знаете, я хочу иметь покой. Žinote, aš noriu turėti ramybę. Я хочу, чтобы Бог меня успокоил. Norėčiau, kad Dievas mane nuramintų. Но я не совсем понимаю, при чем здесь иго? Bet ne visai suprantu, kam reikalinga ta našta. Потому что в моем восприятии иго – это не то, что успокаивает. Nes mano suvokime našta nėra tai, kas galėtų raminti. Иго – это то, что нагружает. Našta tai yra tai, kas apkrauna. Я не знаю, как у вас, в вашей жизни, Nežinau, kaip yra jūsų gyvenime, но мне, в принципе, тяжести и так хватает. bet man iš esmės sunkumų ir tai pakanka. И когда меня приглашают и говорят, приди, и ты получишь покой, Ir kada mane kviečia ir sako, tu ateik ir gausi ramybę, но при этом предлагают меня запрячь, ir tuo pat metu bando mane įkinkyti, то я чувствую себя не очень комфортно, aš nesijaučiu komfortabiliai, потому что я уже запряжен. nes aš jau esu pakankamai įkinkytas. У нас в Украине есть такая шутка, Mes Ukrainoje kartais pajokaujame, что идет человек и видит похоронную процессию kad eina žmogus ir jisai mato laidotuvių procesiją. и спрашивает, а от чего мужчина умер? Ir jisai pasiklauso, kodėl tas vyras numirė. А ему отвечают, так все же на похоронных венках написано. Ir jam atsako, taigi viskas parašyta ant От laidotuvių друзей, kaspinų. Nuo от дорогой draugų, жены, nuo brangios žmonos, от любимой тещи. nuo mylimos Anytos, uošvienės. Одним словом, у нас и так хватает причин для того, чтобы переживать трудности. Vienu žodžiu, mes ir taip turime pakankamai daug priežasčių, kad galėtume išgyventi sunkumus. А тут еще Иисус говорит, придите, я вас запрягу. Ir čia dar Jėzus sako, ateikite pas mane, aš jūs galiu įkinkyti. В общем, я назвал сегодняшнюю проповедь именно так. Нас хотят запрячь. Ir aš pavadinau taip savo pamokslą, šiandieną mus nori įkinkyti. И это немножко отпугивает. Ir tai truputėlį gazdina. Я задумался, а почему Иисус предлагает в качестве метода, каким мы можем получить покой, орудие труда? Ir aš galvoju, štai kodėl Jėzus norėdamas siūsti mums ramybę, tai siūlo tą metodą, kuris iš tikrųjų yra labiau panašus į darbo įrankį. И когда я об этом задумался, Бог как бы выделил, подсветил для меня одно слово в этом тексте. Ir kai aš apie tai pradėjau mąstyti, Dievas išskyrė tam tikrą rašto vietą specialiai man. Возьмите иго мое. Paimkite mano jungą. И мне кажется, что именно здесь состоит ключ к пониманию, как мы получаем покой. Ir man atrodo, kad būtent šiandien yra raktas to, kaip mes galime gauti ramybę. Но, во-первых, что означает иго мое? Visų pirma, ką reiškia mano jungas? Это означает, что он это иго уже несет. Tai reiškia, kad jisai tą jungą jau neša. И немного углубившись в культурный и исторический контекст, Ir jeigu truputėlį mes įsigilinom į kultūrinį ir istorinį kontekstą, я узнал, что в основном в то время запрягали не по одному валу в иго, aš sužinau, kad tais laikais įkinkydavo ne vieną jautį į jungą, но эти иго ярмо были парными. bet tie jungai jie buvo skirti iš karto dviem gyvūnam, gyvūnų porai. И в упряжке шли два вала. Ir būtent kinkinyje ėjo du jaučiai. Возникала синергия умножения ресурсов. Kilo tokia kaip ir sinergija, kai padauginami ištekliai.
Ну, говорят, что один вол может тянуть 3 тонны, Sakoma, kad vienas jautis jisai gali patraukti 3 tonas но svorio, 2 уже около 9. bet jeigu įmame du jaučius iš karto, tai gaunasi viso 9 tonos. Вот если вы посмотрите на эту картинку, на которой изображены валы, Jeigu pasižiūrėsite į tą paveikslėlį, kur matote jaučius, или не валы, я небольшой специалист в зоологии, aš nesu labai specialistas zoologija, galbūt čia ne jaučiai, но вы karvutės, все-таки увидите, что они в упряжке. bet jūs pamatysite, kad jie yra įkinkyti. Кстати, от одной упряжки произошло славянское слово «супруги». Beje, nuo šito žodžio galėjo kilti ir slavų žodis sutuoktiniai. Писание даже говорит не впрягаться в одно ярмо с неверными. Ir šventame rašte netgi parašyta, kad nereikia būti viename junge su А netinkamais покажите žmonėmis. следующую картинку. Ir norėčiau dar pamatyti kitą Мне paveiksliuką. почему-то кажется, что это супруги. Kažkodėl man atrodo, kad čia sutuoktiniai. И я даже думал, кто муж, а кто жена. Ir aš netgi galvau, kur čia yra vyras ir kur Осмелюсь žmona. предположить, что муж тот, у кого глаза грустнее. Spėju, kad vyras tas, kurio akis yra liūdnesnės. А вот если следующую картинку покажете, Jeigu pasižiūrėsime dar vieną paveiksliuką, то это реальное иго, реальное ярмо 2000-летней давности. tai čia tikras jungas, kuriam dabar yra apie 2000 metų. Продается на eBay за $150. Galima už $150 nusipirkti abiejuje. Сейчас скидки 93 можно забрать. Dabar nuolaidos, tai galima Я не знаю, pasiimti už зачем вам эта 93. информация, Nesu tikras, kam šitą informaciją jums reikalinga, но мне просто показалось это интересным. bet man pasirodė tai įdomu. Так вот, представьте себе вот такое ярмо, Taigi įsivaizduokite savo tokį jungą, которое Иисус называет «моё ярмо» kurį Jėzus vadina mano jungas. и приглашает впрячься рядом с Ним. Ir jisai kviečia įsikinkyti šalia jo. Это полностью меняет восприятие. Tai visiškai keičia supratimą. Потому что одно дело тянуть груз самому, Nes vienas dalykas yra, kai tu trauki naštą pats savarankiškai. а другое дело понимать, что рядом с тобой Иисус. Ir visai kitas dalykas suprasti, kad šalia tavęs yra Jėzus. Ну вот о чем это проговорило лично ко мне. Bet štai ką tai man pasakė asmeniškai. Когда я представляю, что Иисус тянет ярмо вместе со мной, Он Kad aš запряжен вместе со įsivaizduoju, мной, kad Jėzus yra įkinkytas draugė su manimi ir draugė su manimi traukia tą jungą. то надо бы определиться, кто из нас двух главнее. Reikia apsispręsti, kas iš mūdviejų yra viršesnis. Если я запряжен с Иисусом, Jeigu aš esu įkinkytas draugė su Jėzumi, то очевидно, что есть некоторые вещи, которые будет определять Он, а не я. tai akivaizdu, kad kažkurios dalykus apspręsti tikėtina, kad jis, o ne aš. Вот об этом давайте и поговорим. Ir norėčiau dabar kalbėti būtent apie tai. Представьте, что я запряжен рядом с Иисусом. Įsivaizduokite, kad aš esu įkinkytas draugė su Jėzumi. Мне нужно позволить Ему определять темп нашего движения. Man reikia leisti jam apspręsti, koks bus mūsų judėjimo tempas. Я не могу идти быстрее Иисуса, Aš negaliu eiti greičiau, negu eina Jėzus. обгонять Его. Negalėčiau jo dabar aplenkti. Но если я запряжен, я не могу отставать от Него. Bet jeigu aš esu įkinkytas šalia, aš negaliu ir atsilikti nuo jo. Это очень напоминает мне то, что было с израильским народом в пустыне. Man tai labai primena tai, kas vyko su Izraelio tauta dykumoje. Помните, они шли и ориентировались на столб, который был над народом. Atsimenate, jie ėjo ir orientavosi į stulpą, kuris buvo virš tos tautos. Днем это был столб облачный, Dieną tai stulpas buvo iš debesų, ночью столб огненный. o naktį tas stulpas virsdavo iš ugnies. И он либо двигался, либо останавливался. Ir tas stulpas jisai arba judėjo, arba sustodavo. И весь народ должен был либо двигаться, либо Ir tuo останавливаться. metu visa tauta lygiai taip pat turėjo arba judėti, arba sustoti. Столб определял skoroсть их движения. Tas stulpas jisai apspręsdavo jų judėjimo greitį. И я могу представить себе, они только разбили палатки, Ir aš galiu įsivaizduoti, kad jie tik tai išsistatė savo palapines, разожгли костры, pradėjo kūrenti laužus, поставили кипятиться воду. pastatė vandenuką, kad jis И в galėtų этот užvirti. момент столб начал движение. Ir tą akimirką stulpas pradėjo judėti. Собирай все заново. Gali viską susirinkti iš naujo, Сади детей на повозки. vėl kinki karklius ir sudink Прошли vaikus. 300 метров, столб остановился. Praėjai 300 metrų ir stulpas sustojo. Конечно же, я не знаю, было так или нет. Aš iš tikrųjų nežinau, ar buvo tokie trumpi atstumai, Но это возможно предположить. bet galima įsivaizduoti, kad taip galėtų būti. Или наоборот, они идут и идут, Arba gali būti priešingai, kad jie eina ir eina ir eina, а столб не останавливается. o tas stulpas nesustoja. Господи, доколе? Viešpatie, kiek dar galima. Но он движется, и это означает, что надо двигаться нам. Bet stulpas juda ir tai reiškia, kad mums taip pat reikia judėti. Причем в темпе, в котором движется Ir Бог. tame pačiame tempe, kuriame juda pats Dievas. И знаете, что я заметил? Žinote, ką aš pastebėjau? Что мы действительно очень часто выбиваемся из его темпа. Kad mes iš tikrųjų labai dažnai išsimušame iš šio tempo. Бывает такое, что мы отстаем, Kartais būna taip, kad mes atsiliekame. и Бог движется вперед, Ir Dievas juda į priekį, а мы немножко тормозим.
O mes truputėlį stabdome. и выпадаем из действия Его удивительной благодати. Ir tada mes iškrentame iš jo nuostabios malonės veikimo zonos. Потому что Он пошел вперед, Nes jisai jau nubėgo į priekį, а ты остался сзади. o tu likai ten kažkur Он тебя tolumoje. звал, Он тебя побуждал что-то Jis сделать, tave kvietė, jisai skatino tave kažką padaryti, а ты не откликнулся. o tu neatsišaukiai. И Бог движется, Ir jisai juda toliau, а ты нет. o tu ne. Либо же наоборот. Arba gali būti Мы priešingai. можем набрать такой темп, Mes galime pasimti tokį tempą, что Иисус остался далеко позади. kad Jėzus kartais lieka kažkur tolumoje. И мы говорим Ему: догоняй. Ir mes jam sakome pasivyk, Но Он движется в своем темпе. bet jisai juda savo tempu. И нам нужно приспосабливаться к Нему. Ir mes turėtume prisitaikyti prie jo. Мне очень нравится история Man labai patinka viena istorija. о путешествии через джунгли, Kelionė per džiunglės, когда одни исследователи наняли африканцев, чтобы те помогали им двигаться вперед. kada vieni tyrinėtojai pasamdė afrikiečius, kad jie galėtų jiem padėti saugiai judėti į priekį. И они набрали такой высокий темп, Ir jie pasirinko tokį greitą tempą, что эти носильщики уже падали с ног. kad tie, kurie nešė daiktus, jie tiesiog jau nebeturėjo jėgų ir krito nuo kojų. Но те говорили: быстрее, быстрее, быстрее. Bet turistai keliautojai skatino eiti greičiau. И на каком-то очередном привале люди уже просто попадали. Ir kažkurioje tai vienoje iš pertraukų tie nešikai jie tiesiog išgriuvo. Европейцы им говорят: поднимайтесь быстрее. Ir europiečiai juos skatino, kilkite, mes turime judėti greičiau. А эти ребята говорят: мы не можем. O afrikiečiai pasakė, mes negalime. Мы шли так быстро, Mes ėjome taip greitai, что наши тела уже здесь, kad mūsų kūnai jau čia, а наши души еще 3 дня назад. o mūsų sielos kažkur 3 dienos atgal. И нам надо полежать 3 дня, Ir dabar jau mums reikia 3 dienas pagulėti, пока нас догонят наши души. kada mūsų sielos mus pasivys. Я признаюсь вам, иногда я так чувствую себя, Aš jums prisipažinsiu, kartais aš būtent taip ir что в jaučiuosi, своем темпе я обогнал свою душу. kad savo tempe aš kažkur tai aplenkiau savo sielą И тем более обогнал Бога. ir aplenkiau Dievą, Когда-то у меня был такой случай. kad kažkada turėjau tokį įvykį. Я шел пешком из нашей церкви домой. Aš ėjau pešiomis iš mūsų bažnyčios namo, Был зимний вечер, buvo žiemos vakaras, выпал снег. iškrito daug sniego, А я обычно, когда иду, мне недалеко идти, буквально 5-7 минут, o aš dažniausiai kai einu, tai man yra netoli 5-7 minutės tik tai. то я даже эти 5-7 минут должен использовать должным образом. Aš stengiuosi gerai panaudoti tas 5-7 minutės. Я втыкаю наушники Aš pasiėmiau sinukus и слушаю что-то умное. ir klausau kažkokių išmintingų dalykų. Иногда это проповеди вашего пастора. Kartais klausau jūsų pastoriaus pamokslų. И вот я иду, Ir štai aš einu, слушаю в наушниках какую-то хорошую проповедь, savo sinukose klausau gero pamokslo и в этот момент ir tą akimirką голос начинает утихать. balsas pradeda tilti. Так тише, тише. Vis tiliau ir tiliau ir Потом tiliau. что-то затрещало Po to kažkas pradėjo и triškėti умолкло. ir visiška tyla. Интуитивно я догадываюсь, что наверняка мой телефон, Intuityviai aš manau, kad mano telefonas turbūt, который по Bluetooth передает сигнал в наушники, kuris pagal Bluetooth perdoda signalą į jūsų sinukus, остался где-то позади. liko kažkur tai tolumoje. Я делаю 3 шага назад Аж и дарau снова 3 слышу žingsnius голос доброго atgal. пастыря. Ir vėl girdžiu pastoriaus balsą. На самом деле я не помню, была ли это проповедь Николая, но представим так. Aš iš tikrųjų neatsimenu, ar tai buvo Nikolajaus pamokslas, bet pabandykime įsivaizduoti būtent taip. Я начинаю искать. Aš pradedu ieškoti, 3 метра в сторону, и обратно ничего не слышу. 3 metrai į šoną ir vėl aš nieko negirdžiu. Возвращаюсь назад, и опять Grįžtu слышу. atgal ir vėl girdžiu. Все зависит от расстояния, от дистанции. Viskas priklauso nuo atstumo, nuo tos pasirinktos daleko я distancijos, kaip оторвался. toli aš atitrūkau nuo savo telefono. И в этот момент Ir tą akimirką я понимаю, что мой телефон кто-то нашел. aš suprantu, kad kažkas rado mano telefoną. Потому что как бы я ни блуждал, я уже больше ничего не Nes, слышу. kad ir kaip aš jau nevaikščiočiau ratais, aš nieko daugiau negalėjau išgirsti. Оказывается, один брат, который перед этим проходил реабилитацию, Pasirodė, kad vienas brolis, kuris prieš tai buvo reabilitacijos procese, шел в церковь на какое-то собрание, ėjo į bažnyčią, į kažkurį iš susirinkimų и вдруг Бог его благословил. ir staiga Dievas jį palaimino naujų telefonu. Он поднял телефон, Jisai pakėlė telefoną nuo žemės я думаю, обрадовался. ir manau, kad jisai apsidžiaugė. Потом нажал на экран Po to jisai palėtė ekraną и увидел меня. ir pamatė mane. Это, кстати, преимущество, когда на экране заставка с вашей семьей. Beje, tai privalumas, kada ekrane yra nuotrauka jūsų šeimos arba jūsų.
Потом я подумал, как хорошо, что он нашел телефон после реабилитации, Ir po to pagalvojau, kaip gerai, kad jisai rado telefoną po reabilitacijos, а не до того, как прошел этот o курс. ne iki to, kai jisai praėjo tą kursą. Потому что дальше он искал, как мне его отдать. Nes po to jis jau ieškojo, kaip man gražinti tą telefoną. Я был очень ему за это благодарен. Ir aš buvau labai jam už tai dėkingas. Но сам факт, Bet pats faktas, когда ты отрываешься, kada tu atitrūksti, ты перестаешь слышать. tu nustoji girdėti. Либо когда ты обогнал, Arba kada tu aplenkiai, либо когда ты отстал. arba kada tu atsilikai. Я хотел бы задать честный вопрос. Ir norėčiau dabar užduoti klausimą. Если мы движемся, будучи запряженными вместе с Jeigu Иисусом, mes judame, būdami įkinkyti draugę su Jėzumi, мы движемся в Его темпе. mes judame jo tempu. А как насчет темпа твоей жизни? O kaip dėl tavo gyvenimo tempo? Возможно, ты так ускорился, Gali būti, kad tu taip pagreitėjai, что ты обогнал и собственную душу, и даже Божье водительство. kad tu aplenkiai ne tik savo sielą, bet ir Jėzaus vedimą. А возможно, наоборот. O gali būti ir priešingai. Возможно, ты движешься нога в ногу с Иисусом, это прекрасно. Galbūt tu judi koja kojon draugė su Jėzumi ir tai yra nuostabu, Но если все-таки что-то не так, bet jeigu kažkas yra ne taip и где-то начал угасать его голос внутри, ir kažkur viduje pradėjo tilti jo balsas, сегодня прекрасное время, чтобы синхронизироваться с ним šiandien yra nuostabus laikas susinchronizuoti su juo и найти покой, ir rasti ramybę, потому что его скорость для нас оптимальная. nes optimalus greitis mums yra jo greitis. Второе, что определяет Иисус, если мы запряжены вместе с Ним, Antras dalykas, kurį apsprendžia Jėzus, tuo atveju, jeigu mes esame kinkyti draugę su juo, это не только темп, но и ритм. tai ne tik tempas, bet ir ritmas. Я думаю, вы понимаете разницу между Aš этими manau, kad понятиями. jūs jaučiate skirtumą tarp tempo ir ritmo. Например, барабанщик может бить очень быстро, Tarkim, būgnininkas gali mušti labai greitai либо медленно, arba lietai, но так или иначе есть какой-то ритм. bet ar vienu ar kitu atveju yra tam tikras ritmas. Ритм – это определенная циклическая, повторяемая структура. Ritmas tai yra tam tikras cikliška pasikartojanti struktūra, Когда мы сравниваем это с запряженными животными, kada mes galime palyginti su įkinkytais gyvūnais, то они могут идти в одном ритме, либо в разном ритме. tai tie gyvūnai gali eiti vienu ritmu arba skirtingais ritmais. Возможно, кто-то служил в армии, и вы знаете, что ступать нужно в ногу. Galbūt kažkas tarnavote kariuomenėje ir žinote, kad žengti reikia visiems draugė vieną koją. Только не на mostу, Ir vienu metu tik tai ne ant tilto. потому что иначе может срезонировать. Tik tai ne ant tilto, nes kitu atveju gali surezonuoti. Но если мы идем с Иисусом, мы должны идти в Его ритме, Bet jeigu mes einame draugė su Jėzumi, mes turėtume eiti jo ritmu. в ногу вместе с Ним. Žengti koją kojon draugė su juo. Давайте попробуем объяснить, как я это понимаю практически. Ir norėčiau paaiškinti, kaip aš praktiškai tą suprantu. Библия говорит, что всему свое время. Šventame rašte parašyta, kad viskam yra savas laikas. Но как мне понять, чему какое время нужно уделить? Bet kaip man suprasti, kuriem dalykam kokį laiką turėčiau paskirti? У меня, кстати, здесь проблема. Beje, čia turiu problemų. Потому что у меня есть целый ряд социальных ролей, которые я должен исполнять. Nes turiu visą eilę socialinių rolių, kurias turėčiau vykdyti. Ну, во-первых, в первую очередь я человек. Visų pirma, aš esu žmogus. Я личность, я должен уделять внимание самому себе. Ir kažkiek tai laiko turiu skirti asmeniškai savo. Потому что какая польза угодить всем и душе своей повредить? Nes kokia nauda įtikti visiems, visam pasauliu ir pakengti savo sielai. Я часто говорю, что живем мы все вместе, умираем каждый сам за себя. Ir aš dažnai sakau, kad mes gyvename visi drauge, bet mirštame kiekvienas atskirai. Поэтому, по большому счету, надо думать о себе и о своей душе. Todėl vis tik tai reikia rasti laiko pagalvoti apie save ir apie savo sielą. Но кроме этого, я отец, Bet kartu su tuo aš esu tėvas, я муж, aš esu vyras, я сын, aš esu sūnus, я брат, esu brolis, я друг, esu draugas, я пастор. esu pastorius. С недавнего времени я еще и епископ. Nuo neilgą laiką esu dar ir vyskupas. Вот когда я вздохнул и сказал, что я пастор, вы засмеялись. Kad aš atsikvėpiau ir pasakiau, kad Я aš даже увидел pastorius, определенное jūs pradėjot сочувствие в ваших juoktis. глазах. Ir netgi pamačiau šiek tiek gailesčio jūsų akise. Но если бы вы знали, что значит быть епископом, вы бы мне больше посострадали. Bet jeigu žinotumėt, ką reiškia būti vyskupu, tai jūs manęs galėtumėtės dar labiau. Лучше даже не знать. Bet gal geriau čia to ir nežinoti. И вот мне надо совмещать все эти социальные роли. Ir štai man reikia dabar apjungti visas tas skirtingas socialinės И rolės. когда меня спрашивают, как ты все успеваешь, Ir kada manęs paklausia, kaip tu viską suspėjai, я должен сознаться, я не успеваю. aš turiu prisipažinti, Ну, aš как nespėjau. минимум, всего не успеваю. Kaip minimum nespėjau padaryti visko. А особенно я не успеваю, когда это все пытаюсь вместить в один день. O ypatingai aš viso to nesuspėjau, kada bandau visą tai sutalpinti į vieną dieną. В один день. И
выполнить свои рабочие Į vieną обязанности dieną aš bandau sutalpinti ir išpildymą visų savo darbinių и rolių уделить время жене. ir skirti laiko žmonai. А я не знаю, так ли это в Литве, но в Украине Aš nežinau, ar taip yra ir Lietuvoje, bet Ukrainoje. женщины хотят, чтобы ты одновременно обеспечивал семью Moteris nori, kad tu vienu metu ir galėtum pasirūpinti и šeimą. желательно все время был рядом. Ir tuo pat metu visą laiką būtum šalia. А как это сочетается, O непонятно. kaip tai sujungti, man nesuprantama. Еще у меня есть дети, Dar turiu vaikų, которые rастут намного быстрее, чем мне бы хотелось. kurie auga truputėlį greičiau, negu aš to norėčiau. И этот список можно продолжать. Ir tą sąrašą galėčiau tęsti ir tęsti. И вдруг я осознал, я Ir пытаюсь staiga aš supratau. заниматься нереальными задачами. Aš bandau užsiimti nerealiomis užduotimis. Я не могу все это втиснуть в один день. Aš negaliu visą tai sutalpinti į vieną dieną. Говорю, Господи, а что же мне Ir делать? tada sakau, viešpate, ką aš turėčiau daryti. Ну, если не знаешь, что делать, открываешь Библию. Jeigu tu nežinai, ką daryti, tada bandai atsiverti šventąjį Иногда raštą. даже на первой странице. Ir kartais netgi pirmame puslapyje. И вдруг озарение. Ir staiga nušvitimas. Оказывается, даже Бог не создал мир за один день. Pasirodo, netgi Dievas nesukūrė visą pasaulį per vieną dieną. А ведь мог за одну O секунду. galėjo juk visą tai padaryti per vieną sekundę. Но почему-то разбил этот процесс на 7 Bet этапов. kažkodėl jis tai padalino tą procesą net į 7 etapus. 6 дней потрудился. 6 dienas jisai pasistengė ir padirbėjo. Причем в конце каждого дня говорил, ай, как хорошо. Beje, kiekvienos dienos pabaigoje jis pasakydavo, ajai, kaip yra gerai. А в 7 вообще отдыхал. O 7 dieną jis tiesiog ilsėjosi. Хотя Писание говорит, что он даже не устает. Nors šventame rašte parašyta, kad šiaip jau jis ir nepavargsta. Это же пример для нас. Bet tai juk yra pavyzdys mums. Нужно создать определенный цикл, Reikia sukurti tam tikrą ciklą, определенные ритмы. tam tikrus ritmus. Ты не можешь все успеть в один день. Tu negali suspėti visko padaryti per vieną Но у dieną, тебя есть неделя. bet turi visą savaitę. И когда я начал планировать неделями, мне стало легче. Ir kada aš pradėjau planuoti gyvenimo savaitėmis, man tapo truputėlį lengviau. И моей жене стало легче. Ir mano žmonai Потому что palengvėjo. она знает, что она, может быть, не дождется всего сегодня. Jis irgi žino, kad galbūt visko nesulauks šiandieną, Но мы запланировали четверг. bet mes suplanavome ketvirtadienį. И в понедельник она смотрит, как я пролетаю мимо нее, словно комета. Ir jinai žiūri į mane pirmadienį, kaip aš skrieju pro ją, lyg būčiau kometa. Но она знает, есть четверг. Bet jinai žino, kad yra ketvirtadienis, Потом вторник. o po to dar antradienis. Конечно, тяжело. Она знает, что я хожу мимо нее, но я в мыслях занят другим. Jinai mato mane vaikštant tai pro ją ir mintise aš esu užsiemęs kitais dalykais. Среда. Trečiadienis И наступает чистый четверг. ir ateina švarus ketvirtadienis. И она, наконец-то дождавшись, понимает, все, теперь я безраздельно уделяю внимание ей. Ir dabar jinai žino, kad štai visas dėmesys bus skirtas tik tai jai. И, например, мы идем куда-то на Ir свидание, tarkim, mes einame kur nors į pasimatymą. или я отменяю все планы, вернее, откладываю в сторону все Ir и tuomet aš atidedu концентрируюсь на visus ней. savo planus ir aš koncentruojuosi 100% į ją. И она понимает, да, он не может уделять мне должное внимание каждый день. Ir jinai supranta, taip, jisai negali skirti man reikalingą dėmesio kiekį kiekvieną dieną, Но условно, по четвергам bet tam tikrą prasme ketvirtadieniais будет что-то особенное. bus kažkas ypatingo. И когда ты выстраиваешь это в определенном ритме, легче живется. Ir kada tu suplanuoji tai tam tikrų ritmų, tampa lengviau gyventi. Мне это напоминает, как жонглер подбрасывает мячики. Ir man tai primena, kaip žonglierius mėto į oro kamuliukus. Скажем, их 10, Tarkime, jis jų turi 10, а руки всего 2. o rankos tik tai 2. Но если он в определенном ритме прикоснулся, отпустил, Bet jeigu отпустил, jis tam tikrų ritmų paliečia ir paleidžia kamuliukus, всему свое время. viskam yra savas laikas. И он касается и отпускает, Jisai paliečia juos ir paleidžia. то ему легче живется. Jam tampa gyventi lengviau. Но знаете, что здесь важно? Bet žinote, kas čia yra svarbiausia? Занялся каким-то делом, Užsimti kažkokiu darbu, завершил его pabaigti jį и отпусти. ir paleisti. Потому что обычно бывает так, мы что-то делали, Nes labai dažnai būna taip, kad mes kažką darome, переключились уже на другое, persijungime į kažką kitą, а мыслями еще там. o savo mintimis likome dar praeitam darbe. И мы, например, с семьей, Ir tarkime, mes esame su šeima, а мыслями еще ругаемся с начальником на работе. o mintise mes dar barome su savo viršininku darbe. И вот это искусство жить в ритме, принимать и отпускать, Ir tas menas gyventi ritme, laiku priimti ir laiku paleisti, согласовывая этот ритм с Иисусом, suderinant tą ritmą draugę su Jėzumi,
спрашивая его, а чему мне когда уделить внимание. nuolant pasiklausant jo, kada kokiem dalykam turėčiau skirti savo dėmesį. Это позволяет нам войти в покой. Tai leidžia mums įeiti į ramybę. Это успокаивает нашу Tai mus душу. nuramina mūsų sielą, Но и это еще не все. bet tai dar ne viskas. Темп, ритм. Tempas, ritmas, Если я иду рядом с Иисусом, Он задает направление. bet jeigu aš einu draugė su Jėzumi, jisai nurodo kryptį. Я не могу сказать, следуй за мной. Aš negaliu pasakyti, sek paskui mane, Потому что в моей Библии в основном Он это говорил. nes mano Biblijoje dažniausiai jisai tai pasakydavo. И Он ведет меня. Ir gaunasi, kad jisai veda mane. Но знаете, что такое позволить Иисусу задавать направление? Bet žinote, ką reiškia Jėzui leisti pasirinkti kryptį? Иногда это означает, что придется сказать, Господи, не моя воля пусть будет, но Твоя. Tai reiškia, kad kartais reikės pasakyti viešpatė, ne mano valia tebūnė, bet tavo tebūnė. Иногда Он может выбрать такое направление, которое будет мне не по душе. Kartais jis gali pasirinkti tokią kryptį, kuri man visai nepatiks. Я бы не хотел туда идти, Aš visai nenorėčiau tenai eiti, но я чувствую, что Иисус меня туда влечет. bet aš jaučiu, kad Dievas šaukia mane eiti būtent tenai. Когда-то у Него самого такое было в Евсиманском саду. Kažkada jam pačiam taip nutiko, kada jis buvo Getsemanijos sode. Мне очень нравится этот текст. Ir man labai patinka tas tekstas, Когда Он обращается к Отцу и говорит, я знаю, что Ты все можешь. kada jis kreipiasi į tėvą ir sako, aš žinau, kad tu gali viską. Такая харизматическая часть Евангелия. Tokia charizmatinė Evangelijos dalis. Но это правда, Ir tai yra tiesa, однако только часть. bet tik tai dalis. А позже Он приходит к полному O Евангелию po to jisai ateina prie pilnos Evangelijos. и добавляет, я знаю, что Ты все можешь. Ir jisai sako, aš žinau, kad tu gali viską. Ты можешь сделать так, чтобы эта чаша прошла мимо Tu gali меня. netgi padaryti taip, kad šita taurė praeitų pro mane. Но не моя воля, Bet ne, tebūnė ne mano valia, а Твоя пусть будет. bet tebūnė tavo valia. Я доверяюсь, что Ты знаешь лучше. Aš pilnai pasikliaunu tavimi ir pasitikiu, kad tu žinai geriau. И даже если я чего-то не Ir понимаю, net jeigu aš kažko nesuprantu šią akimirką, я все равно буду покоряться Тебе. aš vis tiek paklusiu tau. Помните, в Ветхом Завете была такая история. Atsimenate, Sename testamente buvo tokia istorija. Нескольких парней бросили в огненную печь, Kelis vaikinus metė į ugnies pečių, поскольку они отказались покоряться царю и поклоняться идолу, nes jie nenorėjo paklusti karaliui ir nenorėjo nusilenkti stabui. но приняли решение покоряться только Богу. Nes jie buvo prieėmę sprendimą paklusti tik tai Dievui. И вот они сказали замечательные слова. Ir štai jie pasakė labai nuostabius žodžius. Этот правитель смотрит на них и говорит, отрекитесь, Ir tas поклонитесь. valdytojas, žiūrėdamas į juos, sako, atsisakykite ir nusilenkite tam, kam reikia. Иначе огненная печь. Nes kitu atveju tai yra ugnies pečius. А они говорят, наш Бог может спасти нас от этой печи. O jie sako, mūsų Dievas gali išgelbėti mus nuo to pečiaus. Но даже если не так, Bet net jeigu taip neįvyks, то мы все равно не поклонимся. mes vis tiek nenusilenksime stabui. Конечно, мы знаем, что эта история закончилась положительно. Žinome, mes žinome, kad šita istorija galiausiai pasibaigė gerai. И они были спасены в этой Ir tie огненной печи. jaunuoliai, jie buvo tame pečiuje išgelbėti. Однако сам факт решимости, Bet pats apsisprendimo faktas, даже если и не так, net jeigu taip neatsitiks, мы все равно будем следовать за Богом. mes vis tiek seksime paskui Dievą. Я думаю, у каждого из нас есть эти Ir aš manau, перекрестки. kiekvienas iš mūsų turime tų tokių sankryžų. Когда мы говорим, Господь, я знаю, что Ты можешь меня избавить. Kada mes sakome viešpatė, žinau, kad tu gali mane nuo to išgelbėti За одну секунду. per vieną sekundę. Но даже если и не так, Net, bet jeigu taip ir neatsitiks, я все равно буду верным Тебе. aš vis tiek išliksiu ištikimas tau. Я знаю, что Ты можешь меня исцелить прямо сейчас. Aš žinau, kad tu gali mane išgydyti tiesiog dabar, Но даже если этого не bet произойдет net jeigu to сегодня, nesitik šiandieną, я все равно буду верным Тебе. aš vis tiek išliksiu ištikimas tau. Я знаю, что Ты можешь решить мою семейную Aš žinau, ситуацию. kad tu gali išspręsti mano šeimininę situaciją. Но даже если это потребует какого-то времени и работы над моим характером, Bet net jeigu tai pareikalaus kažkokio tai laiko ir darbo su mano asmeniniu charakteriu, я доверяюсь Твоему таймингу, Твоему времени. aš pasitikiu tavimi, pasitikiu tavo laiku. Господь, я знаю, что Ты можешь закончить эту войну. Viešpatie, žinau, kad tu gali pabaigti šitą karą. Я каждый день об этом молюсь. Ir kiekvieną dieną aš melžiuosi apie tai. Господи, сердце царя в Твоей руке. Viešpatie, karaliaus širdis yra tavo rankose. Сожми чуть сильнее. Gali suspausti šiek tiek stipriau. Я знаю, Господь, Ты можешь, Viešpatie, žinau, kad tu gali. но даже если и не так, Bet net jeigu taip neatsitiks. если мне каждый день придется просыпаться Jeigu kiekvieną dieną man reikės ir toliau papūsti. и понимать, что мы все еще живем в этом Ir состоянии, suprasti, kad mes gyvename toje pačioje būsenoje. Господь, я все равно буду следовать за Тобой. Viešpatie, ir tuo atveju aš vis tiek seksiu paskui tave. Я никогда не забуду, как 23 февраля. Aš niekada nepamiršiu, kaip 23 vasario. Для тех, кто в теме, год уже можно не уточнять. Tie, kurie temoje, tai metus galima jau netikslinti. 23 февраля накануне 24-го Vasario 23 dieną prieš 24 я открыл текст из Писания aš atsiverčiau šventąją raštą vietą. и прочитал его в церкви. Vietą šventame rašte ir perskaičiau bažnyčioje.
даже если не расцветет смоковница, net jeigu nepražys alyvmedis и виноград не даст плода. ir vynuogynas neatneš vaisių. И там повторяется целый список из даже если. Ir ten yra visas sąrašas jeigu. Я все равно буду верить, что ты остаешься Богом. Ir tuomet aš vis tiek tikėsiu, kad tu Я все lieki равно mano буду доверять Dievas, тебе. aš vis tiek pasikliausiu tavimi. Знаете, я часто это говорю как пример. Ir aš labai dažnai tai kartoju kaip pavyzdį. В жизни бывают хорошие моменты, бывают Gyvenime плохие. būna geri momentai ir būna prasti. Это как маятник. Tai panašiai kaip švituoklė. Он постоянно находится в движении. Švituoklė nuolat yra judesyje. Сейчас хорошо, Dabar yra gerai, но потом уже случится непредвиденно и bet будет po to плохо. atsitiks nenumatyti dalykai ir bus prastai. Сейчас здоровье, Dabar yra sveikata и вдруг болезнь. ir staiga ateina liga. Сейчас достаток, Dabar yra viso ko и pilna вдруг какой-то кризис. ir staiga atsitinka krizė. Все вспоминаю, как в каком-то году мальчик спрашивает у своего отца. Vis prisimenu, kaip kažkuriais metais berniukas klausė savo tėvo, Говорит, папа, а кризис нас коснется? tėti, ar krizė mus palies? Говорит, сынок, кризис коснется олигархов, Jisai sako, tėtis sako, krizė palies oligarchus, а нас с тобой он раздавит. o mus su tavimi jinai sutriškins. И ты не гарантирован, что это не придет в твою жизнь. Ir tu nesi garantuotas, kad tokie dalykai neteis tavo gyvenimą, Но ты доверяешь, что если Бог ведет тебя этим путем, bet tu pasitikė, kad jeigu Dievas veda tave šiuo keliu, то Он и выведет тебя. tai galiausiai jis tave išves. Потому что хотя жизнь движется как маятник, Nes nors gyvenimas ir juda tos švituoklės principu, у каждого маятника есть недвижимая точка. kiekviena švituoklė jinai turi tą nejudamą Это tašką. точка, на которой он держится. Tas taškas, ant kurio jinai Все в laikosi. движении, но эта Viskas точка yra остается judesyje недвижимой. ir tik tai tas taškas išlieka nepakitęs. И когда тебя бросает из стороны в сторону, Ir kada tave mėto iš vienos pusės į kitą, очень важно найти эту точку, которая не движется. labai svarbu rasti tą tašką, kuris yra stabilus. Что-то неизменное, Kažkas, kas nesikeičia. что-то надежное, Kažkas, kas yra labai patikima. то, на что можно положиться. Tai į ką galima, tai ko galima Для меня pasitikėti. эта точка – это Божья верность. Man tai yra Dievo ištikimybė. Я знаю, жизнь может быть хорошей, может быть плохой. Aš žinau, kad gyvenimas gali būti geras ir gali būti prastesnis. Но мой Бог всегда хороший. Bet mano Dievas, jis visą laiką yra Ибо благ geras. Господь, Nes jis yra maloningas. и вовек милость Его. Ir jo malonė yra per И если Он amžių. задает направление, Ir jeigu jis dabar nurodo tam tikrą я kryptį, пойду за Ним. aš eisiu paskui jį. Даже если этот путь пройдет через Гефсиманию и Голгофу. Net jeigu tas kelias eis per Getsemanio sodą ir per Golgotą. Потому что в итоге, после каждой Голгофы будет третий день. Nes galiausiai po bet kurios Golgotos bus trečia diena. И камень от пещеры отвалится. Ir tuomet tas akmuo dengiantis uolą, jisai bus atitrauktas И грядет воскресенье. ir prisikėlimas jis įvyks. Может, ты сейчас что-то такое проходишь. Galbūt tu dabar eini panašiu keliu. Верь, что Господь с тобой в этот момент. Aš tikiu, kad viešpats yra su tavimi šią Ты не akimirką. один. Tu nesi vienišas. И Он обязательно явит силу Ir воскресения. jis bet kokiu atveju parodys prisikėlimo jėgą. Он слишком большой Бог, чтобы оставить последнее слово за злом. Jisai per daug didelis ir galingas Dievas, kad paskutinį žodį palikti neišpildytą. Он альфа и омега. Jisai yra alfa ir omega, Начало и конец. pradžia ir pabaiga. А значит, последнее слово будет только за Ним. O reiškia, kad paskutinis žodis bus jo. И последнее, четвертое. Ir paskutinis dalykas, ketvirtas. Обычно у меня 3 пункта. Dažniausiai turiu tik 3 punktus. Но я так расположился к вам. Bet taip gerai jaučiuosi, būdamas šalia Что там jūsų, четвертый бонусом? kad pasidalinsiu ketvirtu kaip bonusu. Когда ты запряжен вместе с Иисусом, Kada tu esi kinkytas draugė su Jėzumi, то Он определяет не только твою скорость, темп, tai jis apsprendžia ne tik tavo greitį, tempą ir kryptį, не только твой ритм, ne tik tavo ritmą, не только направление. ne tik tavo kryptį, Но Он также определяет нагрузку. bet jis lygiai taip pat apsprendžia ir svorį, apkrovimą. И Писание гарантирует нам, Ir šventas raštas garantuoja, что верный Бог kad ištikimas Dievas не допустит, чтобы мы были испытываемы сверх меры. neleis būti mums išbandomiems daugiau, negu mes turime tam jėgų. Или, как сказал мне один брат после репцентра, Arba kaip man pasakė vienas brolis praėjęs reabilitaciją, говорит, пастор, не переживай, jisai pasakė, pastoriau, nesijaudink, Господь дозировку регулирует. viešpats reguliuoja dozuotę. А этот брат кое-что знал о дозировках. O tas brolis kai ką žinojo apie Я ему dozuotę. поверил. Ir aš juo patikėjau. Но знаете, в чем бывает проблема? Bet žinote, kame yra problema?
Господь-то дозировку регулирует. Viešpas gali reguliuoti dozuotę И нагрузку на нас регулирует. ir apkrovimą taip pat И Он reguliuoja. никогда не позволит, чтобы это было больше и нас сломало. Ir jis niekada neleis, kad mums būtų skirta daugiau ir kad tai galėtų mus sulaužyti. Но иногда мы не регулируем дозировку. Bet kartais gaunasi taip, kad mes nesusireguliuojam dozuotės. Иногда мы сами берем на себя больше, чем Kartais можем. mes patys pasiemam savo daugiau, negu mes galime pakelti. И стонем от этого. Ir po to mes stename. Например, мой пастор когда-то рассказывал, что он очень устал. Atsimenu, pastorius mano vieną kartą pasakojo, kad jis labai pavargo. И в этот момент приехала одна сестра в церковь к нам, Ir tą akimirką pas mus į bažnyčią atvažiavo viena sesuo, которая имела дар пророчества. kuri turėjo pranašystės dovaną. Говорит, она подошла ко мне. Ir jinai priejo prie manęs. Говорит, у меня есть слово для тебя. Ir jinai sako, tam pastoriui turiu tau žodį. Ну, обычно мы в такие моменты напрягаемся. Dažniausiai mes truputėlį įsitempėm tokiais Но говорит, это momentais. действительно было слово от Бога. Bet tuo metu tai tikrai buvo žodis nuo Dievo. Она не знала моей ситуации, Jinai nežinojo to pastoriaus situacijos, но она посмотрела мне в глаза bet jinai pasižiūrėjo jam į akis и сказала, если тебе tяжело, ir pasakė, jeigu tau yra sunku, то значит, ты сам на себя что-то взял. vadinasi, tu kažką pasiėmė savo pats. Потому что Божье иго написано легкое. Nes parašyta, kad Dievo jungas yra lengvas. Ну как легкое, не значит, что простое. Na, kaip lengvas, tai reiškia, kad yra viskas paprasta. Но даже если тяжело, то с Богом тяжело, но хорошо. Bet net jeigu yra sunku, tai su Dievu yra sunku, bet gerai tuo pat metu. А если бы тебе тяжело и так плохо, O jeigu tau yra sunku ir blogai, то, скорее всего, это не Бог на тебя что-то tai возложил. greičiausiai ne Dievas tau kažko pridėjo, Это ты чего-то на себя tu набрал. pats savo kažko prisėmėjai per daug. И он говорит, мне будто свет Ir включили. jis sako, kad man tuo metu lyg tai šviesa И я įsijungė. понял, что есть вещи, которые не Бог мне Ir aš supratau, поручил. kad yra dalykai mano gyvenime, kuriuos man paskyrė ne Dievas. Это я сам взял на себя Tai эту aš pats нагрузку. tų dalykų savo prisėmiau. Но бывает и другая сторона. Bet būna kartais ir kita pusė. Bывает, что это не Бог и не мы, Būna, kad tai ne Dievas ir ne mes, а это добрые люди кругом нас. o tai tiesiog labai daug gerų žmonių, kurie mus supa. Перебрасывают свою нагрузку. Jie tiesiog savo svorį permeta mums. И тогда, как в том анекдоте, который Ir я tada рассказывал в gaunasi начале, panašiai kaip anegdote, kurį aš papasakojau pačioje pradžioje. от чего бедненький умер. Nuo ko numirė vargšas žmogus. И знаете, это происходит иногда незаметно. Žinote, kartais šitie dalykai vyksta nepastebimai. И даже может выглядеть очень духовно. Ir gali atrodyti visą tai pakankamai Вот. dvasinga. В послании к Галатам ведь сказано, носите бремена друг друга. Laiške Galatams parašyta nešti vieni kitų Мы naštas. как бы и несем. Na, kaip ir gaunasi, mes nešame vieni kitų naštas. Но если вы помните этот текст, Bet jeigu gerai prisimenate tą tekstą, то там в 6 главе Галатам ten ниже 6 сказано, skyriuje Galatams truputėlį žemiau yra parašyta, ибо каждый понесет свое бремя. kiekvienas neš savo naštą. Внимание, вопрос. Ir dėmesio klausimas, Так как правильно? tai kaip yra teisinga. Носите бремена друг друга, Ar nešti kitų naštas, или каждый понесет свое ar бремя? kiekvienas vis tik tai neša savo naštą. Оказывается, в греческом тексте там стоит два разных слова. Pasirodo, graikų tekste ten panaudoti du skirtingi žodžiai. Вот там, где носите бремена друг друга, Ten, kur parašyta nešti vieni kitų naštas, стоит слово, которое можно сравнить с горой, yra panaudotas žodis, kurį galima palyginti su kalnu, которое внезапно падает на плечи человека kuris netikėtai krinta ant žmogaus pečių и действительно способно его раздавить. ir iš tikrųjų gali jį sutriuškinti. Например, это утрата кого-то из родных и близких, Tarkime, kai tu prarandi kažką iš labai artimų žmonių непредвиденная катастрофа. arba nenumatyta katastrofa. И в такой момент человеку так тяжело, Ir tą akimirką žmogui būna be proto sunku. что если он не получит поддержки от других, Ir jeigu tą akimirką jisai negaus kitų žmonių palaikymo и кто-то не подставит свое плечо, ir kažkas nepaduos savo peties kaip pagalbos, то он может не выдержать. tai tas žmogus gali net laikyti. Но там, где сказано, каждый понесет свое бремя, Bet ten, kur parašyta, kad kiekvienas neš savo naštą, греческое слово означает буквально бремя, как рюкзак. graikiškas žodis panaudotas būtent kaip kuprinė. И человек должен нести его сам. Ir taip gaunasi, kad žmogus savo kuprinę turėtų nešti pats. Но люди не любят носить рюкзаки. Bet žmonės neipatingai mėgsta nešioti И поэтому, kuprinę. если есть возможность найти кого-то другого, Todėl jeigu yra galimybė rasti kitą žmogų šalia, то они забросают вас своими рюкзаками. visai gali būti, kad jie pasiūlys jums savo И вы, kuprinę. как мул, Ir jūs kaip mulas, будете сгибаться под этим грузом jūs galite linkti po tuo svoriu и жаловаться Богу на свою жизнь. ir galėsite skūstis Dievui dėl savo gyvenimo. А Господь будет смотреть с неба. O Dievas žiūrės į jūs iš dangaus. И, как сказал мне, вот все тоже брат из репцентра, Ir kaip pasakė man dar vienas brolis iš reabilitacijos centro, наставлять нас. А он сказал мне так, говорит, ты знаешь, пастор, Бог не только дозировку регулирует, jisai pasakė, pastoriau, žinai, Dievas ne tik dozuotę reguliuoja,
Ты еще одну вещь запомни. Tu dar vieną dalyką pamatyk prisiminti. Бог терпит, но Он не терпила. Dievas kenčia, bet jis nėra tas, kuris kenčia be pabaigos. Я не знаю, как это перевести на литовский. Nesu tikras, kaip išversti tai į lietuvių kalbą. Но мне кажется, что вы улавливаете смысл. Bet manau, kad mintį jūs pagavote. Мы не просто должны терпеть. Mes ne šiaip savo turėtume kentėti, Мы должны терпеть по Божьей воле. mes turėtume kentėti pagal Dievo valią. А иногда люди злоупотребляют O нами kartai žmonės gali mus tiesiog piktybiškai išnaudoti. и вынуждают нас терпеть то, И чего мы тогда я терпеть не должны. Priverčia mus kentėti tai, ko kentėti mes neturėtume. Так вот, еще один честный вопрос. Taigi dar vienas klausimas sąžiningas. Нагрузка, которую вы сейчас несете, Tas krūvis, kurį dabar jūs nešate, это от Бога ar tai yra nuo Dievo, или это вы sami? ar tai jūs patys savo prisėmėt? А может, это другие люди? Arba geri žmonės, kurie jums padėjo. И вам нужно получить сегодня освобождение, Ir galbūt jums reikia dabar išlaisvinimas nuo to. выучив одно простое, короткое слово. Išmokus tik tai vieną paprastą žodį. Слово «нет». Žodį ne. Простите, но нет. Atleiskite, bet ne. Извините, но нет. Atleiskite, bet ne. Потому что это не то, что хочет положить на меня Бог. Nes tai nėra tai, ką norėtų man skirti pats Dievas. Друзья, подытоживая, Taigi, draugai, mes я galime хочу вернуть rezumuoti. вас к этому образу. Noriu jūs sugrąžinti prie to vaizdinio. Образу иго. Jungo su jautukais. Иисус говорит, возьмите иго мое. Jėzus sako, pasimkite mano jungą. Возможно, вы устали, Galbūt jūs pavargote, потому что загнали себя. nes patys save nuvarėte. Или наоборот, устали, потому что слишком долго отдыхали. Arba gali būti priešingai, jūs pavargote dėl to, kad labai ilgai ilsėjotės. Возможно, вы устали, потому что движетесь в неправильном ритме. Galbūt jūs pavargote, nes jūs judate neteisingu ritmu. Возможно, вы устали просто потому, что идете не тем путем. O galbūt jūs pavargote dėl to, kad einate ne tuo keliu. Или потому, что получили лишнюю нагрузку. Arba todėl, kad gavote papildomą nereikalingą krūvį. Иисус говорит, возьмите мое иго. Jėzus sako, paimkite mano jungą. Пусть все эти параметры Ir tegu visi определяются tie мной. parametrai, jie būna apsprendžiami manimi. И вдруг вы поймете, Ir staiga jūs suprasite, что вам становится легче. kad jums tampa lengviau. Не потому, что легче, потому что проще, Ne todėl lengviau, kad yra paprasčiau, а потому что все это синхронизируется с Иисусом. bet todėl, kad visa tai yra sinchronizuota su Jėzumi. И это Он ведет вас. Ir tai jisai veda И Он jūs. задает темп, Jisai užduoda tempą, Он задает ритм, jisai užduoda ritmą, направление jisai nurodo и kryptį нагрузку.